Nandam chiu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kumkul kum thum Biangreithlep ni hlei ni Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi tlang tar cheu khat na chu SAC jet fighter ni khopi khwale CDF sen thang headquarter bom athak than hakha matupi lam manri loading in thong than palet wa pengchu pengkom pakhata kan serchang IKACC Yazachu ka daw na ka PDF kaleral ka pakhat anunak aliam. Let panchonga siyam ngan voy nga atla mi pi panhini itliam antwar. Thanda pimpeng ka daw na ka SAC rasang pakul anti pathum tlay ki an si timi thongle thong pangdang na an raksalay. SAC jet fighter ni khopi khwale CDF sen thang headquarter bom athak than hakha matupi lam manri loading in thong athan mai ni lai khat jing swimelam thlei ni le panga tluka SAC ral tuknak vanlong ni khopi khwale CDF sen thang headquarter bom athak than bom thak mi chunga in lalo arok mi kong fiang in thai siri lautia CDF sen thang ni mai ni lai khata thancha anchwa atu lewa sen thangpeng a himri lo cha a hakha matupi moto lampi chu mai ni lai khat thok in manri loading in mi pi sinra ring pek nak thong an than hi asi alwan chia mai ni riat zan lei swimelam paruka SAC ral tuknak vanlong ni CDF sen thang headquarter a bom athak cha a CDF sen thang ral kap minung panhi annun nak aliami pali hliam antwar tia kan thai khai kamle kale university pongkam mi pi na nan inchewa nan kir khau changtia CDMC ni thong than khai kam khwale kale university siang in SAC ra rang sakhan pongkam mi arak zammi mi pi na ni mai ni lai khat jing swimelam pasha nu in nan ma le nan inchewa kir kho asi changtia CDF CDMC in mai ni lai khata mi pi sin thong than nak an to than CDMC ni mai ni kwalewa SAC ra rang sakhan he meng khat dana a mi nani anhu bik mai ni sha anan nak cheu ithel kam ding in CDMC ni mai ni kwa mi pi sina thaitar nak thong an rak that mi chu atu bantuk in kir nak nol an pek chang na hi si thong kan that ning in mi pi ni nan kan zul piak mi chunga kanelom tuk te an lang tar chi paledwa pengchu pengkom pakhata kan serchang IKACC Chin ramkul paletwa pengchu ma te in a ukmi pengkom pakhata ser asichang I pengkom ukhroi nak phuchu palewa ma te in ukhroi nak pengkom council affairs consultative council PADC in tuan asalaitia interim khumi affairs consultative council IKACC ni maini sha thancha anchwa thong ni kumkul kum thum mach ni kulani ni inkulali tiang IKACC le CDF pladwa in avai khatnak iton nak antwa mi a atu bantuk in bachanak an raktua hi asitia thancha an chwa mi chunga an langtar dawthlen nak chan chunga chinram kul chung pengdang na he ipe tlai nak le renton naka foidaw ding in pengkhat pengkom khat in pladwa pengmi pi ukhroi nak phuni tonwau kan lak changlai tia thancha an chwa Yazachu ka daw na ka PDF kale ral ka pakhat anunak aliam la panchonga siyam ngan voy nga atla mi pi panhi ni hliam antwar sakan ramthen kale mi upeng chaklei Yazachu thu a ral lam asial mi SAC ra sangpol chu mai ni hlai khat Zinglei swimelam panga tluka mi pi hriam tlai PDF kale ni an ka na tia thai asi SAC ra sang ni an sakhan pi in hriam ngan he an ka bom na pin a thirkam mi tank moto panga in ralbom tua an thana chupin a SAC ra rani ral tuknak vanlong in an ka bom na cha a PDF kale in ral ka pakhat anunak aliam te thai asi SAC ra rani hriamngan an ka mi chu la panchong khwa atla I apua ke cha mi pi nu pani ni hliam antwar in pakhat song arok te thai asi Thanta pingpeng ka daw na ka SAC ra rang pakul anthi pathum tlai khi ansi pakuram then thanta pingpenga ka daw na ka chwaki chu ka daw na ka SAC ra rang pakul anthi pin a SAC ral boy officer pathum an tlai na tia tol chung PDF in ton wo ngai tu pakhat ni achim
mai ni sha zinglei suimalam pasha tlukin zanlei suimalam panga tiang than te pimpeng ngyongpin ta khwa ponga KNU PDF tang ti phufan le SAC ra shankar ka dauna ka chuak chu ka dauna ka SAC ra shang pakul nak tlomlo anthi ra shang boy officer pathum tlai khi an si tia thai si PDF ral ka pakhat ni main rajing suimalam pasha in zanlei suimalam panga tiang ka dauna ka chuak SAC ra shang pakul nak tlomlo anthi pin a pasha shong ni hliam an pu chupina officer pathum kan tlai na athi mi ra shang rok pol chu khochung in dum na a an phum na tia achim pale pangkan dong pelik sakhan lun ho in an ka cha SAC ra shang pasha leng an thi sakan ram ten pale pangkan dong khwa pelik sakhana hun akwarmi SAC ra shang pol chu lun ho in ka daw an ton cha SAC pasha nak tlomlo an thi tia M7 People's Defense Army in ton vo ngei tu pakhat ni achim mai ni sha zan suimelam paret la somli nga tlukin zan suimelam hlei ni tluk tiang pale peng mungyua pale kang kolampi SAC ra shang thajang somsri shongni mun an khwarnak palik sakhan chu mi pi riam tlai phufan ni an lu hnon ha cha a kapni kar ka daunak achhuak chu ka dauna ka SAC ra shang lei pashanak tlomlo an thipin a tam ngai ni hliam ma an tor tia thai asi battalion na LPDF riam tlai in minung tam ngai ni lu hno in an ka na an sakhan chu kan la kholo an sakhan in pe somriat luk tiang anei nak a kan SAC ra shang in 60 riam ngan na in an ka bom na in ral bom tu chu an ra lo tia M7 People's Defense Army in tonwo ngei tu pakhat ni khatit a achim kada unak chu Tanda Gorilla Force Battalion 202 M7 People's Defense Force le tol chung hriam tlai tang ti phufan na kan si mi pi hriam tlai in minung paruk ni hliam ma an twar chu chunga pakhat hi anun nak cha thin phangai asi te an lang tar chi SAC ra shang moto bom pon ho nakin ra shang pathum an thi sakan ramthan mi mu peng mung jwala mandle moto lam chunga thilri aphurmi SAC ra shang moto na chu tol chung PDF tang ti phuni bom an pon ho na cha ra shang pathum an thi tia TGR ni an langtar maini shazan leisanga sakan khwa in mi mu khwa thilri chandinga arami SAC ra shang moto na chu bom kan pon ho na I ra shang pathum an thi mani zan lei thiama ka dauna ka chok thani ra shang athi mi le hliam atwar mi theikho an siri lautia TGR ni an langtar hi ka dauna chu PDF tang ti phu asimi TGR PDF Black Eagle People Defense Force le chausi pangkom PDF battalion panhi na ibom in kan si tia anchim kalo pengchu faknga in ropi asur cha a suikhur achau tu na an umnak in somsri le in thumtluk ti ni aphum Sian ramkul kalo pengchu maini lai khat sing suimalam pariat reng lo shonga khan faknga in ropi asur cha a kale pengle tasi pengram rithen naktiva in tilian achhuak te thai asi chu tilian nakni kalo peng shepong mi khwa mi suikhur in rian atwan tu na nak thlam in somsri le pathum tluk ti ni akhudi tia Myanmar ram meithat tu phule mi bom chan tu na ni an langtar tini akhu mi na in na hi munkip in rian twana arami na an nak in asi a himnak muna kan thel kampi na minung nun nak aliam mi chu an sholo tia mi bom chan tu phu in minung pakhat ni achim atu bantukin abom chan tu na chu kalo peng meithat tu bu in meithat tu na le mi bom chan tu phu na kan si tia an lang tar chi so penga thli fak ngai in ahran cha siang in phungki siang in le in tam ngai an rok makwai ram then yo mun ram so peng chakhat peng kom khote cheu khat na chu meini kwa thli fak ngai in ahran ronga phungki siang in na le in tam ngai a rok tia thai asi a begin a chung khu deu a sho na mi cheu khat in na chu adi laknon in a choi mi na song an thliran a fa ronga phungki siang in na tel in pasha leng a rok pin a kum upa tar nu pakhat ni hliam ma ator tia tol chung mi pakhat ni khatita achim arok mi in na chu tol chung mi na an ma te ibom chan cheu in rem than ding in timlam nak an ngei tia thai asi Ongla insan ni boxing athong na kushruk le bongbi vanta mi laksong pek atim Ongla insan ni boxing athong na kushruk le akutem nak le
walk out bong bi na chu give away bantuk in ara lai mi main ni hlenga a mi van thabik lak song pek ding in tim tu anak angai van thabik lak song pek naka atel ding mi na ni ka YouTube channel zong subscribe to apya ding le comment a zai bantuk video ada nan du I ka chia a athat lai ti mi zong ro anak rakape u tia ongla ensan ni alangtar YouTube ahin kaima ka sining kongle ka huammi phun kong chu thajang akape min hasina chimphon ding ka tim cha a YouTube channel zong ka to anaka si ma pin a zanglet na kong chung kongle adang dang kong zong tam pi cha ka tim te alang tar chi tuzing kan thawngchimnak chu ma vialin kan dong tar ri lai lungli post tha jang akan pe tu nan dilak chunga kan nelom tok lungli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe kan to pya ding in kan som na